but I know what it takes. I'm motivated by a mix of it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali di channel gua Ais Komar. Kali ini gua sedang ngeronda sekitaran pukul jam 12 malam. Ini suasana lagi di pos ronda. Kita kembali ke sini vlog. Ada Mang Dadang ternyata. Ini perdapuran gimana nih, Pan? Canyangu punya lewat lah gerau berapa nih mbak? Oh nundak Bang Uki. Di sini ada si bos. Di sini ada bos Ato nih. Ya Yus cair kumah item poek ya kalimunan kalimunan. Di sini ada Mang Ajat di sini. lewat Kuma pelewatan pada malam ini lancar pelewatan. Oh lah. Dia karek naon ngaran teh? Kuma bahas atau? Iya ada ritual aing mah. Aduh. Sedang mengisikannya. Baleter eta. Yus. Hah? Laukna bukakeun ieu tah. Laukna? Siap. Baleter itu Mang Ajat 2 liter. 2 liter. 2 liter. Pinuh gitu. Mantap. Mantap teh. Nu mantap teh nu kumaha? Tuh keresek mantap. Iya. Hah? Mana cikan? Itu nak keresek. Kumaha cikan? Kak dia tuh. Nu mana ieu bahan-bahanna ieu? Ini bahan-bahanna, bahan. Ya. Ieu bahan da. Saya mau ngerti. Bahan ieu naon? Ieu kadal naon ieu? Amunisi emang. Amunisi. Oh, lauk guys. Mana cikan? 1 kilo aya. Oh, 5 kilo ini. Lihat ini. Lihat. Mana cikan? Bibit euy. Oh, pas pae geuning. pae oge. Pae geuning laukna gagay. Nah, yo kita Samsung kalau kesampurna. Ngomong atuh. Katri kita ngomong orang mah. Tuh poe Senin aya ucing wae teh kumaha? Poe Senin aya ucing wae kumaha? Hah? Poe Senin Bae ucing, pan aya jatahna jeung ucing huruna. jatah Jeung taina. Pan di perdapuran kumaha pan canuhan Dan cikru. kumaha? Dan cikru. Cikru kumaha maksudna? Cikru. Anjing. Cikru. Kedeng we nya. Oke guys, jadi sedang mengeliwat ini
Oke, cukup sekian dulu video dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.